Posna torta sa orasima. Sastojci za posnu tortu sa orasima: kore, 100 ml kisele vode, 50 ml soka od pomoranđe, 100 gr šećera, 1 vanilin šećer, 4 kašike džema ili marmelade, prstohvat sode bikarbone, 1 prašak za pecivo, 10 kašika mlevenih oraha, 450 gr brašna. Nadevi premaz: 2 pudinga od čokolade pripremljenog sa vodom prema uputstvu sa kesice, 2 kašike kakaa, 100 gr posne čokolade. Dekoracija: 100 gr mlevenih oraha. Posna torta sa orasima se priprema na sledeći način: sjediniti sastojke za kore u kompaktnu masu, podeliti je u 2 dela i peći na 200 stepeni oko 25 minuta. U spremljen puding dodati kakao i rastopljenu čokoladu, te filovati kore. Posuti mlevenim orasima radi dekoracije. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.